يتقول أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه اسم متعلق بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الفضائل گواہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داند وولو داند پکناون امس داندو سو سم بور شورمت داندن پھر پنن روئے امس کن پنن کل امس کن داند وولس کن دپنس میانس کمرس پٹ پیٹس پٹ بور سارن والا بنا چھس ربن کورمت بور خاطر پاد بچھس ربن کورمت پاد زمین وائن خاطرہ چھن اس پندیاری کس یہ بخاری تو مسلم بخاری تو مسلم داند پھر پت کن داند وولس ونن اے میانس کمرس پٹ بور سارن والا بنا چھس ربن کورمت بور سارن خاطر پاد بچھس ربن کورمت زمین وائن خاطر پاد ژکیا چھک میانس کمرس پٹ بور سارن یل یہ بوز مسلمانو تم گئی حیران دبک داندن تی کرا کات فرموک ات پٹ چھو میں ایمان ات پٹ چھ ایمان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات پٹ چھ ایمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امنی دون ہن کیا جو تو محدثینوں کو مسئلہ تو یہ گئی عظمت ابا بکر سنز تو عمر سنز رضی اللہ عنہما باقی تے صحاب سب مگر اچھس و نخیز عظمت ات پٹ چھ میں ایمان ات پٹ چھ ایمان ابا بکر تو عمر رضی اللہ عنہما